Akabenje mbwinenga bali kuno omukazi n'abaana abaana piki webera ali kuweta ati yabakuba abaana abo babiri bafa omuwala n'omulenzi aye abaliko banga mubere babuluza abaye bafa bukona mbeera ya maziga mbeera ya kikangabwa wano mu kibuga eky'Iganga nga akabenje kava kwita abaana babiri abaana abato kuliko w'emyaka nga 3 n'ow'emyaka 6 era nga akabenje kano kagwirewo oluvannyuma lw'emmotoka trailer oba lukulana okutomeragana ni pikipiki ya bodaboda. Yani birungi akabenje kano kagwire ku luguudo lwa Sasa Road ku roundabout emanibwa nga eyebuna era nga abayibonere ko nagaye batukoba nti emotoka ya lukulana eberenga eri ku luguudo lwa Sasa Road nga eri kuingira roundabout negamagaine abane tomeragaine no wa pikipiki ono wa bodaboda abayirenga ali mu roundabout nga ali kuweta nga ajja mu bitundu ebyebuluza.
twebanire kunagaibwe batukobeire nti emotoka ya trailer ebere ngeri ku luguudo lwa Saza Road ngeri kuyingira round about eje mu bitundu ebye na Kigo era nga mu kisera kirala owa pikipiki owa boda abere nga ali mu round about nga abese omukyala n'abaana babiri era nga mu round about muno akavuyo we kavuire abantu bano okutoka okugamagana era nga wotoka ku scene of crime akabenje okagwire obonera nga owa trailer akulire abantu bana babere ku pikipiki ya boda era nga oluvainuma abantu abokumbali abayenga bali kubona bino n'abakubye endulu nga pikipiki bagigamere mu mipiira era oluvainuma abantu babiri nga baana bato nabakakasibwa nga nabafuirire ku scene of crime wene ate mama yebe bali kutambula naye oyo afuni ebisago ebyamaani Kabenje kagwire okatya akabenje kagwire ngowe pechakwa ava muno asala mu engira lawonda we motoka yava mule owanjubi ngali kwida munati na Kigolode kati we motoka gatuse na Kigolode we peche ngamazo kwengira lawonda we motoka yajikaba yabagemera yasigala nga kutambula na ngali tambula mu mpira yazika ngali tambula nabo yabangazira kweta so bwe tasa pikipiki ebere kwa abantu babeka ebibiche yo ebere ku dereva yaba kuno omukazi n'abaana babiri bameka bafuirirewo abafuro bali baana babiri kirame batayiro okubana okusinza kuiwe nga wobigwire nani abaire mu nsobi angaze we kutage mbwene owe motoka nabe mu nsobi kuba ije sopede yageza ko sibo okulu okusiba buleji ebipira datu ko kwekulayi ngamazo kema abantu ali tambula mu mpira awone gatukanzo bona abenjeidewo nemenje mawo ono omutanga abeda abo mulati ayi bunukati ngoba boda bona akudawa mole bati baka watu wosawa agenda afunze wa boda kwese ayawule akuzechi abitemu yabalema ule byalema okuzechi wa ogene ngabalemye edagwira banika ebademye edaguniga yajidawo ajipaking ajivamo mwena twifajire wa mwena yalumuka obekisa ya vayo ya ida mwena obekisa ida ya tumtokeri mwena mbwinenga bali kuno omukazi n'abaana abaana piki webera ali kuweta ati yabakuba abaana aba babiri bafu omuwala n'omulenzi aye abali kobanga mbobere babuluza aye baye bafa bukona omukyala mwena akira omukyala bamutome yena ali mwidwairo nakavule sinzira kuimenge mubigwine nani abaire mu nsobi abaire ono wamuloka nga ali mukaino speed nekirole abaire ali mukaino speed kabenje kaide owa boda ngali kutomotoka mumbali yavuga speed ayenda kuweta lawunde eno ngataye kutegera ngo motoka ene kwikaga manga gadi yemberi ye motoka neidi nebugema idukira nti owe motoka ali waigulwere tali kubona kiri wansi waneno okujja okwidukira ngali kula bano bagwire bagwire mpira jachi ja motoka jani nakumwana bana bwongo bwafamu owa boda yasigala kupiki kule ye kula mpira wagati awo ono wundi yade yamutola yunga motoka yemereire
yamutola muki mumpira omu yamutyamya ku kigundi wano yangoye tyama kupiki nkutwala muki mwidwayo owa boda yadema yasituka yetambuza mwene yabulira mu bantu. Owe mutoka ategeera ati atomeera abantu. Aliwa? Owe mutoka ategeera ati ago titutegeire bawule bwa kintu eno nga kigwa wansi awo titutegeire twene mu mutoka kola ki kutandika kujampa lange yemerera nga watu bai kwa wululu kuluma twana nga tuleta tulikubona tukunya abantu bafire nga tulikubona bale bameneke batyambwera omukazi emotoka emuninye kwe empira emigiro gine gya wansi yamuninaku wano mubyenda wano tutegeire abantu bamase bawera okujja okuba kwetegerese bamugemu mvamu idwairo aye ababoda bagira okwira bakuba tyafire mu ngira kaiti tudio bakaliwo oba kituufu wala abaana abafire banyantwire etya emitwe kuzira obwongo muzira emitwe emipira gine ku mitwe gino jona obwongo buli bwano mu luguudo Maje wakawa inotia nkobera hapo nimwe ababaire gano wa boda beda nkobera hapo boda beda kisa abantu mekanga bajaluli wa mlete ene bagane tyo mali batomete abalabe alikuweta alikura muri awonu wesimo wachirole na rese speed akola kibaya baya kana na onabera alikuwa ulire kumbali onalise wa speed no. Okay ndibona ikeri once mumepira ebakulire bukulire bawe nawe bayitira ebe enini kubana mito ebala kayatika so yakululo no drive yena kuna nubi pele na omukyalo ono n'abaana bano abaire nga ava mu kyalo yibamuzaala mu bitundu ebyebukona mu Igombe na Kalama nga Isaiah abaana mu bitundu ebyebuluza mu Igombe lye Nakiko era nga abenganda batukobeire nti abantu bano omukyala n'abaana babaire nga bajja mu kyalo wa dada waibwe akuduwa eyabafu bidukizo bemwidi era nga onaku lwaleero bavuire ebukona kuncho kupikipiki ya boda boda nga bali kwirayo mu bitundu ebyebuluza enakigo eiganga yebaba wabula obatusa ku luguudo lwa Saza Road mu kibuga ekiganga akabenje kano kakagwirirewo nga wembakobeire nti tukali eno kwidwaire ly'Iganga era nga tukali mu kiyongobero olw'akabenje kano bambi akagwirewo ne kale kanga abaana babiri bafiirirewo era nga mama webwe ibabaye nabyo afunye ebisago ebyamaani era nga ono bali kumutwala mu idwaire ly'Idinda wano biriyo ng'ebiremye omwami ono yani muzeeyi abantu bano yababaire nga bavwa era nga wembakobeire nti yabaire yokubooli awo duwa oba ekidukizo era nga bali kwira eno mu kibuga ky'Iganga so muzeeyi nga kitalo nno sebo kangemere kuku so bano baida lyeka
amaze ow'ekinamba Baida Lwasande Paul. Baida ni nani? Baida Mutesi Sumaya, Aisha Namabanda, Lasimia omuwala afiire omuto. So bagala bo Baida n'abaana baibwe. Baida n'abaana baabwe. Tukobere ki kyabaleeta waka? Kyabaleeta akali emikolo gya dduwa gye twali tulina okukola ku male. So olwo baba n'ebyabagemerayo kuku leero no lwe babaire basuubira okwirayo waibwe nebafuna accident eyo ebatusizaamu. Okay. So amawulire agaba n'okufuna accident omufiire abaide okulwa babiri ibo gakwagainewa gandagaine Bukoona Namundu DC. Olw'okubira isimu zena nasitukiramu naidayo abantu bange mbabona embeera ye bali. Okay. So kida kitya kuba mama w'abaana mwene tabere ku pikipiki eno. Kidi kitya kuba nti abaana abalekaire muganda we. Mperane ebintu bye babaire nabyo kyova bagabanya mu boda daibwe. Kale ngola nina kujja kun'abaana abandi n'oli n'abaana abandi. Kubanga balona bona babaide nga bamaama baibwe. Kale ngezira asobola kuba nti ateteganizibwa lwaki teyatyamire walala na maama. Okay. Pikipiki bavuira ndo kuva Bukoona baba difulire mu kibuga ky'Eganga. Badivirire na do Bukoona. Nabera kuvuga pikipiki eno yebatomeire efuire mu abaana bana babiri era mwana wa Bukoona. Mwana wa Bukoona. Okay. Okay. Mama w'abaana bano afunye ebisago eby'amaanyi kuba pikipiki emuniniyeku ino era nga alimusiba mu ddwaliro ekkulu ery'Eganga. Wabula bituuse eno oluvannyuma olw'abasawo okugezaako gwibwe babwine eng'embeera tebagisobola era nga wendogera bino omukyalo ono bava kumwongerayo n'ambulensi mu ddwaliro ery'Eidinda ayongera okwekebeddebwa. Wabula nga embeera ey'obubenje efuuse bubenje ng'ena balaze olunaku olwaido nti yali abasuubuzi basatu abafiire mu kabenje babere nga bava okugula amatooke mu disitulikiti y'Embalala nga bali kwira mu kibuga eky'Eganga. Ate kyekomye kuno mwide bulungi nti Nero C5 owe disitulikiti ey'Ekamuli Mwami Maxwell kuwembula yena yabavuire kwawo yafiira mu kabenje mu bitundu eby'Enagalama we yali ng'ava mu disitulikiti y'Ekamuli ng'ajja mu bitundu eby'e Kampala okutwalayo efoomu od'okwewandiisa kuvuganya ku ntebe ya LC5 ey'edisitulikiti y'Ekamuli.